Babnya. Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi ulakran hakmat jong Menteri Rang Badu keri Australia Anthony Albanese ya ki Jingkhuslai Jingmut jong keri India hakabaidei bat ki Jingshah Thombor jong ki temple bat kumjuru ya ki kam ki jam jong ki nongkershan leno Khalistani ha Australia. Modi ulakran ya kini ki mat haga jingakran halor bon teli ki pang baru Albanese ha nongba Sydney minta kasngi. Haga jingakran lang syakinong pathai kubor hadin balawai ke jingakran jengki Modi ulo ong ba ulayamir jingmut bat ki menteri rangba ke Australia ki bakam menshwa ru halor ki mat ke baydei bat ke Jingshah Thombor jengki temple ha Australia bat kumju ru ye ki kam ki jam jengki kinhun leno. Modi ulo ong bau Albanese ula kular sa shisien bot nun sa le da ka bating persya ye kum kini ki Jingja. Modi ulo ong ru ba ke jingedei jong keri India bat Australia la pensyong nongrem halor ke jingyashania markel yang iwe ye iwe pad. ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है।